Kala bunabone lia charcoal grey, brick red, tile red, maroon, sky blue, na wigo na green. Obutambe gwe mabati liga niko bokolengana amo nukuganya gwe customer. Mbabwate bintu bindi wigo ebyo ochukanyara kabo gutumika chinga gicho gwakeranya mabati liga ase nyumba yao. Tutari lero ase Ouru MRM showroom. Onyari kabo gokwerera amabati yu akomenya segeka ayo uchani warrant na wigo ayo orakoberwa ikasule asubwango. Edukenyega ya Ouru Superstores igiye gutoka se enyumba ya Ouru Complex niyo muchurigo busongo iyo erangene duka ya Safaricom. Wigo ngotoka bari ase nyumba ya JM Towers iyo ere angene bengi ya Credit Bank. Asamange bakere simgwetera ase namba chabo 0111161500. Ouru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Vipi, mbona mbota hapa? Nini shida? Unajikuta nani mshikaji wangu? Yaani unaweza ukavaa ujasiri kiasi cha kwamba unaweza kutoka na wadogo zetu kwa mada zetu ambao tunawategemea baadaye waje kuwa watu wakubwa, afu unakuja kuwachezea kirahisi. Oya, Omboi. Sikiliza nikwambie. Bi mkubwa anapata tabu kinoma noma kumsomesha ubinti. Si unanielewa eh? Mimi napambana kinoma noma na kaba huko mzee kwa sababu mdogo wangu mimi aishi vizuri. Afu boya mshamba kama wewe unakaa na pumbavu wenzako mnashawishiana kuja kutongoza wadogo zetu. Hivi si wangu, naomba nikuulize. Kuna wanawake wangapi uko wanajiuza? Mpaka wengine wanatimuliwa katika madangulo. Serious, unakuja kutembea na mwanafunzi? Manjomo ligerali chinsa ninye chieli tukeliga chia alitukeliga ya ramisi tarike 22 umutienyi no gatano mwaka wa 2025 na ekene kiunga chinsa ibe ichinsa inye manjomo ligerali cheni gongoro kwaro ni toto nyangeri kurwanse memenyerio ni gato konyana nere Wilson Makoli na kiunga chinsa nya ni gato gochaka kurwa ase chinsa mocha itago egotoka mia South Mugrango ase omayigo omonene onyara koba gogo koleka gusomusangirikana omonene onyara koba koleka gogo sangereria enibo wose chibesa chogosira ibyombe bire byabasaye amonjorera bakabake amana boigo abana boda umuyiga gutega musangano nyana koba gukwareganirwa amo no mudimo bubunge ya South Mugrango musikasirwa na soro mu sangirikana uyu ni gwikiranwa no mokonyi bo murai bwense omoske province hapra mugidira kendiki na boigo mokonyi ovene bo murai bwense omoske Faruk Kibeti egachia barayibanda bange achingona achenyara kwa chikobwato kwa na umulikito Danilo 3 agotomani na sensemo yetago imeye bunge ya South Mugirango ase county ya Kisii aseli tukulia lero mukonyi bumrai wense Professor Abraham Kithure Kindiki ara umwega bo changira na gosire bikundi au egati yabo abana boda ebyombe byabangina egati yebinde uyo ariganirwa n'umubunge wense miyo Moske Silvano Sosoro egati yabarai aboigo baikirna ngamo na Faruk Kibet kurwa sabisi yomorai wense aboimenrep kurwa sorogongo rwagusie Moske Jafeth Mukayanya kundi mubunge kurwa Kitutu cha North Daniel Ogoka Manduku kurwa Nyalibali Masaba Moske Steve Mugaka kure bunge ya West Mugirango kurwa se county ya Nyamira egati yabarai banda bange ukuwa na chingagecho Kindiki nigakwanero kugania kugosire bikundi bike nabona ye neira yeikiraniwe kolengana nechira chinga kibaningi kuri yuburai na hii empowerment program is one of the measures. Ile vikundi iko tasaidika kidogo. Watu wengi wanasema hii pesa ni kidogo, lakini hawajui, hawaelewi, kwa sababu wale wanapiga
hii program na kusema pesa ni kidogo, ni wale wametosheka na wameshiba. Asense mwende nigawokera oborai wabonoke magendero nabono kurwa baso abisi amange agendere gokoreka amange aonchoreirie boigo nigo bagenderete no mokia ke magendero. Rais Ruto na hii serikali tumekazana na tumepata afueni kidogo, hata kama bado hatujafikisha uchumi mahali tumetaka ufike. Tumefanya hatua, ni kwa sababu ule unga wa ugali ambao ni chakula inakuliwa katika almost kila boma katika taifa la Kenya, ilikuwa imepanda bei kwa sababu ya mambo ya corona, mambo ya kiuchumi, ikafika 250 kilo mbili paketi moja, 250 shillings. Rais Ruto ametoa fertilizer ambayo imepunguzwa bei. Faruk Kibeta asense mwe nigarolekana komo mochio kabero mokonyi bumurai bwense umusikeri gathi gashagwa asichinkwa na cha igoro yechibura buru igoro yobocho lyobonene nikirenga kya kyogo chakia ekiamekiya aiga Kenya nokugania kubagana ba Kenya engara bateba batachi wanchirna yiboigo yabe kwa chinguru na barai bande na balira gochakogendera kumubwatisia umusikeruto. Kuna jamaa moja katika hii taifa hapo na chama inaitwa Divide Community Party. Kuna mwingine inaitwa Problem Leaders Party, ule mama. Na uzuri ya hiyo watu wote wamehamia Tanzania, wametoa bad manners Kenya wamepeleka Tanzania. Nyinyi watu ya South Murago mnaambia namna gani? Tidi asua dingi muchikorana nane biteye no biko chikorana bikoba ekebwa to na kiko arage njana no mwana gasire ngurunka ara bijako chana my friend. Tomo nderinja ko ruchindage chigoba ntika bantu bane batubwa tistimara ntika bantu bone bachimo chipara ngane gukura no mwana wanja batengo sota utachagusi kusiere mwoso da ukwana ara mugirangere bane to ara. Mimi nataka kukushukuru kwa sababu ya kukuja hapa South Mogirango. Yule mkabila mwingine tulimuita aje Mogirango hakukuja. Yule mkabila nilimuita Kitutu cha Chenot hakukuja. Lakini wewe umeonyesha ishara ya kukuwa mtu wa kuunganisha wa Kenya. Ishara ya kuonyesha kwamba wewe sio mkabila. Wiki 3 zilizopita ulikuwa kwangu Kitutu cha Chenot. Leo uko hapa South Mogirango. Wiki ijayo uko Nyaribari Chache. Hii ni ishara ya kwamba wewe unapenda Wakisii. Oma murundi orenge mokwana inga disembebe sukukwa bantu baito elia kabere oliga atindete enya sora nywete dama eti kiao kora igonta ete ko batebiga bantu bamuntu kera mondo ogotaka kulia serikali onde kwes iga kulia terazo iroro elinda yore kidiare kulia wano sora mbaye serikali ntenarengo baka yenyora ikamanya batara ngatitinanya kunyara komenya isiko asemagera taiyonda iriga bantu bane ikatanga choni babo soro wana ngombe inote kurwera babere tinyera bana bane ibona ko batorera bantu bane kora sibindo yabo batigera bantu bane balie. Uchukulie rais wetu ujumbe wetu kuwa Wakenya Wakisii wa Kenya, tutaendelea kumsupport, tutalipa kodi yetu na uzalendo yetu, na yeye atusaidie kufanya maendeleo hapa Kisii. Asense mwende osoro nigakwanira ukugania kugosire bikundi bikebeke kurwase bunge ya South Mogirango nilitukulia lero nigo lyonchulilia amagema yabonchulilia abo tayare konyibe bikirasi bikundi. Yani nje mwoke sabu ne boringa nakibona mwana wangu emyake bere nsete nene na ane bona munese yachite kama pichi wiki etisa to tiarete nje na iwete buyake kiagara nje na chite ari ngata yo mugakoringa usibono ngama kyama kana bintu nakibire bintu bya nkone buchiga ndaro sie bari ekabe kwe kagasitibeza chine ngaka mera abo jakuyora abande baro urabosena kibaro kura abande budget to chwe chibikibere isa to chiatigaye bamusi ebese ye efinyo ebe kuko chara njentigera ata njentigera kwa bantu bane
egati yale bwega kwanirwa asomo sangerukano iga ngamo nenjili goro yugo siria chisegi chigenka nogo sarwa kwa mwana mwisike ebikole no nyina bo byarolekanire gokea asorgongo rwa gusi kwa mama wanapigwa hapana mnapigwa na wazee waliwacha ama wanawapiga waliacha siku hizi mambo ni bula kwa nyumba mimi nataka niongee kuhusu mambo ya gender based violence mambo ya wanaume kupiga kina mama tulisema tumewacha si ndio kuruba dirigata seni kiaga tembe kurega se bunge ya South Mugirango imiye kaunti ya Kisii ritere nguru kwa Daniel Buntiri na mwancho mo ligalia morobali o tuchi ajiri niko gochiko chaka ase county ya Nyamira kubwatakana amono kubeko wese kwa omoswada gose okwegwana gwa chishiringi chi milioni emiyamo ne chimi isano gose emilioni yamo na 50 kurwase ebengeyamo ime ye county yo morobali bo igonya kabo kwigorobene no mugafana gwe county ya Nyamira omusika munyaribo asomo igonya kabo ko chakigwa amono mo director bwebengeyo nabo igo wasiri Jones Omwenga wechibesa nabo igo Bernard Maina egati abanda bange amuru nigora chiko tumeka gosira abasaye anmono bali bakonyara kaba bakora ko kigera aho chiko nyara kaba chikwero kuleberia na karosiria emirimo yabo na gwe konya matukale musyo otobwate etimu enene mono ye bangi ko KCB kuru muchio Nairobi Managing Director okurukwa Anastasia Kimtai na arane timu yaye abaira Nyamira matukabere ugambi n'abanyabiasara abangina n'abamura to sign a partnership last week on Friday akogera batakonye chibeza na intumente chito kwa tokonya busa tunyara okonya bantu baitu igo KCB ne banking ya ndoje na to asoli na barabo I think we'll move places igo abantu baitu umanye abantu baraba tokonya na inumu abakonya. Our purpose is for people for better. Each and every area where we are present, we actually make sure that through the KCB Foundation, we put aside 1.5% of our BBT towards the social impact. And Your Excellency, KCB has done a lot of work in Nyamira County. We've taken to high school over 125 students coming from very vulnerable background. We support them all the way to university, and we have 13 of them in university, and testimonies were given through the 2 meetings that we had yesterday and the day before yesterday. Your Excellency, through our schools also, we planted over 3,000 trees to make sure that we continue maintaining the greenery within Nyamira County. Your Excellency, an area that we have seen that women are very assertive in terms of businesses, and most of the working men do start business for their spouses. That's the reason why our first meeting in this county was to speak to women in business, because we have put aside 250 billion Kenya shillings to support the women access credit. Out of this, Your Excellency, our branch has been able to disperse over 150 million Kenya shillings to support the women in business. na mwancho moligeria county ya Nyamira ne yamayabo elia ase omosubati aliri bali bosio yokorigia ekirogo kyo gavana sabo chale nebo mwaka bwo chirubere na 25 na uyo no mosikeche shamanyi uyo ro woman rep bwe county yo ozomo chumbe bwe county yo uyo ogokorera entunda ya kabelo setamu ya kabere molikito polika pokara ni ganyara kabaga koligeria engane yo asenjira yo boime na gotwala ne roboti rokobwati asama tukamange kurwa sorgongo rwa gusini igo abasubati bagendere koba bakuningorwa ngati bakunyara koba bakora kurindika tiba ya Kenya nigo yabegete nsemekero kyo abasubati kurwa Sechi County elio banyara koba bakora nabigo kunyara koba bakuwakilisha abasubati bande ase serikali Mama County twakoira niringambia mona samana ngo akora sekenyoro gyeito me county ya Nyamira homo subati Jerusha mumanyi
uyobera sekero ikiga kia bawakilishi baba subati ase Chintunda ibere bono nigo agendere ko bagakoro kyobole mwa kirase akogenda simesangerekana matuka bwangwiga asabikire kirali nga bono igo aisanikira munekero gekiga na nigo alineganga yokubuli kirigo kyobugavana eliatolie county ya Nyamira. Omugakorio omugavana tunapenda yeye ni tutu amwakirite chikura tukamubeka gari lakini ese yaikirire yarorekanire ngemirimo ya musinyira anyage kwendera kumusinya bano guchimuina igonko nyoro turasara nene emyaka yetigarite ibiri ne nusu still na asara twarorire kurumaya na asara still ntoendera korora asara 2027 ninde tayari gochakaboro kimnemeremo yare gokorukur magega ekiagera sabangina bairwe meremo bakorire meremo buja igo mama county nje Jerusha momanya no bugavana nkorigia kulingana monegati abamenya butwakone na barabukuru asinsemo aho imeye county yega ya Nyamira nigo baasire na gotebanga na maene musubati Jerusha momanye nigakorira mayago cyase county ya Nyamira asikelinga nigagendere ko bagagusira abana kinyaruka abasubati nabo igona bali na maganya bene nga nonya taraikera bonsi omukyo yebo gokolemere mastinsemo nigo egati abamenya bega bagendere ko bakoyotogia omongino minto Jerusha buna wesokiri baba to kumoyo kenderera na ntumage gatore magega yawo tore entunto ko bwadisi ane ngomanya bantu baminto banyamira moroje binto mongina atakoreire chiabro nitobegetane chiaye atoretera maburi kuna bangina bechiro atakorra magenderero atoretera chitaya egerna intutwao nibuna chitauni chinde obero okore gasi engia se miaka 10 abwase twarorera magenderero abere gakora chisukuru obere gagocha chitangi orekora ebyombe kwa kubeka ebyombamo kubikora chitenti ebirogo nini webe ko ikabantu babe county ya Nyamirange asensemo ya magenderero nona sabana abaiseke kerare ngenga kieria gende kore gasi yobo women lab obero kwari nyone bintu bibagwa bana abaiseke bagwe tangira bekini banya gusumbwa abayiboli banyo chinja chingiya weta chiskuru nigono nyina bo bamuchiri boteneri bwa bagavana babere babere korwase Chintunda chaitire imeye county ya Nyamira asikilia ngati barakora magenderero yakorekana mono asibatebringa entundeye nigo musubati aboneta kwegwali bagali abene munenchireyemo nere yokorokya oburayi bwayo buya gochiase county asako chorubune gabana nakora yara manene mono buna toligereretie ekera na bwate vision ono mongino bwate vision endo mongino maremu amaisari ya na bakunya tokoli kabisa na ende buna totetia ko tokoli ende toroje ngana tokolete na ende tokolera ende tali muaba asoko boli bintu kerata ketoko boli no ene serikali anauliza tabwati ntami onero mukungu boli nyakia bato tagete esengi tabwati wabonde wes Jerusha na bakunyara yakore bintu akode gocha ntoroje ngana bakunyara gachi gwitira mauna muna tuwa monorire na bengo buna tuwa atagira matiangia je ko boli ubu president sababu na akorete gachi ngiya ngi ntano na Jerusha neza akorire tuharolinga na bakunyara kero geki bono bonje umayete gwakira ofisi yo mugabana na bataje gucha gwate abaye no musubati so no musati ya okoro akore gachi ne serikali nigento boigo abantu abanga ubaikirindira semisangerekano ya Jerusha kurwasa matuka magiga abasaye abasubati kombagaka bagendere ko bakoko bokona gatubabuna umusubati Jerusha mumanyi nabayisaine kurambule county yiga ya Nyamira asogo toema ijwira konye no eno mutako uri otari kwenyara nere mete nene boye asengenjo je function ende yonse andi na sala te akomende agosesenie ayali motwe na sabe gore tinjera onyore abantu baryanyamo gusiso gaso all ebatagete obe gababa otoga kabise ebintu bikwete Nyamira bono libolo linenenjiri atirenga egesako ky'omukusi yanchiranire komo musubati bagali abene kunyara ko bagakora na nene oburayi bwe county iginko ripoteri getasene kya wanchete kya gatembe kurugiga igaime ye county ya Nyamira inchego nguru kwa Polycarp okara
Na mwanjo muligali abarandia kurwa ase account ya Kisii inse yeke omekomendo na Kisii Pastors and Clergy Forum ningabaganda tene stara cyabo cyamasabo ime ye account seganda baganda kosegeta omorembe okoigwana amo nobomo egati yabantu ananwandore mete mi account ya Kisii na lituko lya lero nigabanya kwa bakomera na chinsemo chia 80 ase ebunge ya Bonchari na gutumanya mulikyo telefoni asana Chingaki liberia ge siasa ligendete konekiwa kurwa sabarai aho imeyense ya Kenya. Abarai bechi kanisa korwa gusi inse ya kiombe ya Kisii Pastors and Clergy Forum. Ngabona bagenderete gutara sub county chonsi kyanda imeye county ya Kisii asokora lyo morembe nabo kubeka masabo kubulia abantu gutoro kwigwana unabara wa no munyakirogobo Lawrence Omambia. Amarida ni peshiboro sene Omambia. Wando munyakirogobo Kisii County Pastors and Clergy Forum. Lero ni tukulingejo sana na mano ase Kisii County wala masaba yako enda kire sub county ikirangita kireno kusabira familia yetu serikali yetu kanisa abana mababera gakoreka nase county ya Kisii wala abantu bakwengenta abantu bagotigana konomi yaberembe mune kanisa bikeso kana kusabanya saa ndatomole Umurobirio oikiranwa na kati y'abarai kurwa sector y'oburendi bakorawa no mo ACC Okisii South Madam Winifred Wathome na boigo na bagambi koruchi location chonsi ime yebunge ya Bonchari ngobali ira yogo chikubwaterana bune serikali eliyo tingyo borendi na boigo kuralia omorembe. Wathome, I'm the Assistant County Commissioner Gesonzo Division, lakini nimekuja hapa kwa niaba ya our Deputy County Commissioner Kisii South. Hii ni siku ambayo huwa imepangwa na makanisa ya Kisii County ambayo huwa ni siku ya kuombea amani, na sisi kama serikali, kwa sababu pia jukumu yetu pia ni kuhakikisha kwamba kuna amani katika maeneo yenye tunafanya kazi. Kwa hivyo tunaungana na kanisa kuombea kaunti yetu ya Kisii, kuombea nchi yetu na kuwarai wananchi kwamba wadumishe amani ili tuweze kuhakikisha maendeleo yanaonekana katika nchi yetu. Uko na sekerekyo buna barande bechi kanisa ningo baerera kirenga kiabe kenene ekikaro kibairete barabugo chakyo murubiro yoiga kanisa na mano korandio molembe no botoreru no bwanchani na gotiga kobeka mangana arete obwo basa abantu bande na anda sto kutoka bene kanisa bene parasa tokosbanga abantu batangasa molembe na baje kokosana gose kora monde asenge ko maintain molembe itu Chinga kiechecho abantu bonsi nigo basemiwe gotwaro kwigwana nabo igoko babatoereru anene asogokeya amaberera yogwetana lyokora lyo morembe nabo igokorokia obwanchani gochesaba mwabo Kulipotereka taseni kia uwanjite kia gatembe kuroiga sebunge ya Bonchari meje county ya Kisii litera na igonkoro kwa Dipon. na umwanchwa rigereri chingaki jabanto aho bagenda gutira makongu iyo komigeka kwa bongo go mental health issues litukolia lero nigo muliki tofatika December anyara kwa gatwale ndo roboti ese umwasiri wabachano ime county ya Nyamira umozike Dr. Donald Mogoyi anyara kwa kwanira mangi nemerobali ao iyo ganda ko bekwa ne jinsa kita ao wasna wabatan ao kwene kibna umochando yongo nyara kabole go korwa Uburingoria ubu bwakorirwe imeye county ya Nyamira amatuko abwangoiga igoro y'umubaro omonene bw'abantu abo bagwetera umucyando bw'itinyana kwebirengeryo byobongo kebochenu nkubwatekana no butumeki bwa Mariogo atancheiri. Kliniki yetu tuko na a big number because the cases have been increasingly, maybe because of the way we are living and the environmental factors including stressors, financial things, and watu ni wengi na depending na vile tumekuwa tukifanya awareness, the number of greatly increased, and among the conditions zenye tumekuwa tukishughulikia ni conditions ambazo zimeletwa na substance use na wana marufu, sigara, nyasole,
kupeli byachangira nene asa abantu kurora urugo ubone birengerere na ekera muntu atumikire ibintu ebi tari kunyara kona chibi na borunge antari kunyara kolengerere borunge oborwaire oboiga nabo bogosoa ase omobere bw'omonto kubwatikana n'orureria naigo nabo bokomonyora muntu onde bwensi natari borogi buna abange bagukagera utafiti ekorokia egotena ase omonto ekera okoigura ekera okina bakagote obokonyora otwarire omwikizani birengererio na ase abantu bare paneiga obokonyora omonto oyo mona bwate omochando bwobokoni birengererio Gonto wes ko wasikera na abana to wasikera chinyumba na abantu abanene tuwes ko tera na abana na abarogire no usaba kingire ya barete nyigitari kurwa okoragera buya okogosoria na abande nabo igo okorara buya gatie chinsa isanemo gwika chinsa isano isatu ninchira eyemo yo gwetanga kurase omuchando oyo iga bogwitinyana kwebirengererio ebinge kebochenu no gotwara chinga kicho gotumuka na bana gotukonota kirorare chinsa chetane tisano nemo baka isano isatu okorara lakini mugaso gwa kolegasi ose chinsa nayo gusanga amona abamini anya kuru umuntu wate family wate mongino somagaka wate chinga ki wanda ukwana no mumino uno mugako na abana baino amona abamate na bayiri na basani uragera kosa wate chisemo sato iyo kwagacho mobere iyo koreta chinkuru iyo gutanga amabiri nande tobeto kuragera asiri tuko mara gatatu korase serikali ye kaunti ya Nyamira bakubwatirana no muwaziri w'obochenu Dr. Donald Mogoi nigo atebire tayare kaunti ya Nyamira nigo ebegetumukia asokoroisia enyagitari enene aria magwagwa eyo ekurigereria omuchando bwebirengererio byobongo kebochenu bange bamanitinga kaunti yetu ya Nyamira kwa tatori nyagitari ya magwagwa psychiatric hospital digitari iga gite kirebe referral center yoku Buenia walibogota mangana yobongo na walibota gita mangana rehabilitation once to bayiro bagware omuwasiri oyo iga omentire na goteba nigokera enyagitari ye sub county ebwate clinic na boigo amariogo yokorwaria oborwaire oboiga boli permanent boli ekero gokoimoka aye kwa marioga ye umuntu uri wakwirana ubwena kwanza okoligasi ya ebi kerara basa kerairo marioga gitari chitu ndiwata marioga yo na kudina mental issues kuganire family everywhere na never na watawe you understand manyimu muntu kabwate na bwata mental issue marioga ina roro bituko dula mizi yo abo biewe interende branya Inkorpotere gatembe kurwasi nyagitari enene ya Nyamira eje gutuka imiye bunge ya West Mugirango Njefatgad Isemba Mwanjumo ligereri abasaya nigo basegetire ko nyara kababa koliga chikozi cy'amagoko eliyo kwelika gosukwe ya emirimo bukabanyene gosukwe rosiri emirimo bukabanyene ase amatukale bosyo aniga nyara kabaga kwanwa chingaki okubwato ko bibande buya bosotere wakande kendi gwensi ko gendrete gosomurulyo gendrete azitugole aro nyara ko koleka ase chinse mochera ganga imeje gwodia bugusero ebunge ya Kitutu Chache South muruli ogosirwa na Dr. Felix Atisa ngana agenda takogorwa nabanyene gose abamenyi bechinsemecho Shadrach Atebe n'umusanyi wandaga turiya rero twaca kubwate abana yagera asitoko genda nansi bakamusocho so tumye pikipiki yo na roguri na nende kogenda
watu wairana irina mbia manaso mheshimiwa Felix Kisa soko make sure nga mwe toikire gaidi wakanga mbia manaso mwale tiraseri kuliare rasera ganga ena chikwamboka kurweke ngumuna nyora ibibande biko bwatu gaiga na inje na gokire sana so je go tabera bandi bandi ndio dwara kwa obore mabugwane na bokogera rinde singe nchokonyora tari kogenda tambe nanyora nga baise kondeterange nagokonyora nakebwatire angabu nincheke cha konkonya akaremeroberie kubeko ya serikali yamanyikana ninche nonde yagera gentonke ya serikali egokora nyatubwatire pande ebi bande ne byenge nchomono no ayini kebarua kyote to karota bwatire bande ande muna chikura chesire goika nabasae ntoe gaste kabisa ngera eri obire itoribwekana mutware gasi gochimoto ne chinko gasi yakaboko nengi yakogwa gasi ende yonse ngo buya mona saba baran exercise Mr. Felix kuri kiaman agojalie aba ntumbaro bari taro je kunyara di transport igona irani ngambi yamono na sare anyore ri ogieri na ranga ya mwake ngambi yamono Mwanju muligere gwikira bunto korera amangana mayiye kionga chinsa inyari tukarigaria rara misi cheni gongoro kwaro ni ototo nyangiri tumerane tukoria ngio ase kionga chinsa birna boyo ekionga chinsa nyina boyo engwana ya agetembe cheni gongoro kwaro ni ototo nyangiri kuransa memenyerio ni gotobatera na era Wilson Makoli na kuransa mo ya tunusha ni gakoro kwa DJ Atsan twara obotuko obya Pagaka ninjo, ninjo tembe, ninjo darome, mangana man, pangina ninjo. Ne, tatonda nayo mumurori aya, no mukungu ori ayo mungino rio ndigereti no mugakori. Na inwa inu na mundi gereti ya wiyo. Ne, no maiteka muirana matongo makoro kego chatende taroma na atajeta irana. Muirana matongo makoro kego chatende taroma na tacheta irana ngene ngora abake uzingi alko na ngora igo muirana matongo makoro kego chatende taroma na tache kairana egende yono okani go tambe tigo korega mumura tiga wichi abwira butali ayo mwa kori umuntu aye muri miori ayo ndigereti no no mwengori ori ayo mukona kwero abagendi ayo no mwengori kona ko ndigari wakani go somo mwengori ori bepikipiki wakani go tambe gatali boigo muirana matongo makoro kego chatende taroma na tache tairana engane yogo na okani ndi kwairano wakani Nani kwa irano no taje tuira muira matongo makoro kego chatente taruma Pagaka ninjo, ninjo tembe, ninjo darome, mangana man, pangina ninjo. Superstores Nero eduka asorgo ngurigarua South Nyanza ya Nchere amone company ya mabati Rolling Mills eyuko ya bwatuka uchiase abaonia aiga ntobwate showroom asura achabwirigirie amabati anda unsialia utagete showroom yeto nigo engale eyuerengia na boigo ekogokiriso yao chingaki ogoswasa yegakurigiria amabati aiga ntobwate team Tembo abo bagokora imirimo ase showroom yiga babwate chingoro chingia chugo kwarigania na boigo cho teberie kende gensi uraganie bagoteberie company ya mabati Rolling Mills niko babwate amabati chingenjo ao ayuare ye chikala ao na boigo ayuiga bwate chi profile net gauges ao bunabono babwate normal corrugated na boigo box corrugated asbigo babwate Dumerang ayuare aye chigage emeronge tato asama mabati aliaye chigage emeronge bire na isaro na isato babwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile gross na boigo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago chana Roman Jinko na boigo web design babwate yigani kabwate chikala bunabone lia Chaco Grey, Bricky Red, Tile Red, Maroon, Sky Blue na boigo na Green obutambe gwe mabwate yiga
nigo bokorengana amo nukuganya gwe customer mbabwate bintu bindi boigo ebyo ochikunyara kabo gutumika chinga gicho gwakeranya amabati yega ase nyumba yao tutari rero ase Uhuru MRM showroom onyare kabo gukwerera amabati yu akomenya asegeka ayo guchanye warrant na boigo ayo orakoberwa ikasure asubwango edukenya ya Uhuru Superstores yego toka se nyumba ya Uhuru Complex niyo muchuri go busongo iyo erangene duka ya Safaricom boigo ngo tukabari ase nyumba ya JM Towers iyo ere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetra ase namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Uhuru na bwate.